Mũcemanio ũrĩa ũhanĩkĩte itũũra-inĩ rĩa Chemolingot gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tiaty kaunti-inĩ ya Baringo ũrehete hamwe arũgamĩrĩri a ndũrĩrĩ cia Pokot na Turkana hamwe na maabitha gũcokanĩrĩria thayũ kuma komishoni ya NCIC hamwe na gĩkundi kĩa Interpeace. Muoroto wa mũcemanio ũyũ nĩ gũcaria thayũ wa gũtũũra gatagatĩ ka ndũrĩrĩ ici iria ikoretwo ikĩrũa mahinda kwa mahinda ni ũndũ wa mahiũ. Kila wakati ndio vita hii iweze kuendelea ni mambo ya kulipiza kisasi. Wapokot wanasaiba ng'ombe, Waturkana wanakuja kulipiza kisasi, wanakuja kuiba ng'ombe, wakiua mtu wanaua watu. Na hiyo ndio tunataka huo uhasama uishe, kwa sababu mimi nikikuja kuiba kwako, wewe unaenda kulipisha kisasi kwa mtu mwingine ambaye hakuhusika kamwe na huo wizi. Uhagoku wa ugitiri mwena wa Napetom, Lomelo na Nadome mwena wa Turkana ucũngĩrĩirie mĩhang'o ya ũkui na ũthii gũtharara, kuona barabara ya Kapedo gũthiĩ Rokichar ndĩrĩ na ahũthĩri nĩ ũndũ wa guoya wa gũtharĩkĩrwo. Barabara zifunguliwe, kwanza barabara ya kutoka Chemolingot mpaka Kapedo mpaka Lomelo mpaka Napetom ifunguliwe ili watu wapate kupita, kwa hata wale ambao wanaleta vitu vya kutusaidia kama vyakula, wanaleta mambo ya issues za elimu. Barabara ikifungwa watapita namna gani? Hata wakati ule juzi tukiomba kura ilikuwa ni changamoto sana. Tulikuwa tupite njia mbali zaidi ya kilomita 110 ili tufike mahali ambapo tungetumia kilomita 60 ama 70. Aikari ya mwena wa Tiaty na mwena wa Kapedo nimeheanĩte gũtiganĩria ũici wa mahiũ na gũikarania hamwe na thayũ. Tumeombana msamaha na Turkana tuwe na amani, na tumependa tuwe na amani, na maneno mingi iko kwa hii area yetu ya Turkana na Pokot. Ukosefu ya vitu mingi ndio inaleta hii maneno. Watu wamekuwa raia zaidi, hawajui shule, hawajui nini, mabarabara hakuna maendeleo yoyote ambayo imefanyika kwa hiyo area yetu. Sisi kwa Turkana ni rahisi kusameheana, sababu maneno yakipekana hakuna mtu amekubali. Saa hii mimi kwa sana na rafiki yangu hata mimi kwa hapa njia, ama mimi taua yeye. Siapatani nikisameheana tu. Mũcemanio ũyũ no ũmwe gatagatĩ ka mĩcemanio mĩingĩ ĩrĩa ĩtabanĩtio mwena ũyũ itemi-inĩ rĩa gũcaria thayũ wa gũtũũra. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.